Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Nginwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Kehenyo trip Acik National Movement haka arpulai terik mentau benaya yong arjar arpuway kalalaj ban pensengoh ki tendong skor jong ke Deputy Commissioner ke East Khasi Hills District ke Kong Isawanda lalu ban ujor halor ke jingpen kiodor beanyi ki marba mardi bad iki tiar kitar deki nong kayi hapo ka nong ba shelong tang hapo ki kendiat sengi hadin baka sorkar kala penbena ban pak kang kerdep yeki dukan ki bemde kongsan hado kata-kata hadin baka klam jingpang covid khat khandai kalawan len shop yang hakasen ka baar hagani ka jilla Meghalaya kani ka jingkerpat jong ka seng ye ka Deputy Commissioner ka long hadin baka layo ye ka jing ujor ni ki paj ba nong siu nong tada bad hadin ru balami ki jing tho hakilat pathai khubor bakane ta plat ye ka im ka yap jong ki paj ba nong snong kham tam ya uduk usuk bad kham tam yu tu babala man step ba man met namar ngi sutu ba kan ka jingkiu plat ngi barba munde na ka por support ka penlong yau pajba ang snong ban ye kan du jinge nga try pinang kan mau hagene gi banai badat ka kiu ku puniang lajan klumar snong hangsha ka kiu ku puniang ka to ka ta e buruspa ka ba yo thit kali udah yo thit ang ku puniang here kene ka jingkiu bu munde umur ka ta e busok terma ka ta daw ngila ai por tang styo ka sarkar lang ba ka ditu Deputy Commissioner badai penhiar no ya ki marba mudik ama tak padi pai batong snong bat ngila ya thuru hi balada omla penhiar dor poistio ka seng ka sapenlong de jingi ke bat ban khantala sundon ni gitu ki dukan melori ki besim kebu lam tau pai ba te ngi marngi suto ba dah ki wei ki jala lei sinkiu marba mudik ka jingi ke jor te ngi i bahane hari jingi bun ka ba ki yo thia langai halor ka ne ka issue bakiu merbam dik abak tak sya ya pajba nong snong jong ke jala Meghalaya lada kiu ko dor bai kali kiu ko dor bang priang jan saklumar sungu tau penlong jiki balai nginom ya yemi pajba na benta ban ya khun ni kene ka jingkiu ko merbam dik abak tak sya pajba nong snong ada kata ya ki pajba ki ba ruspa ngi ki kam don jimot rai ngi dei ban mi surok ngi dei ban ki ya kena ke isu ke bakta isya ya busuk namarpi lada gim perkhat ya kena ke jing ya ke uduk usuk khamtam la kena ke por corona nila mahamru ya ki barjala kim dai bersim kebui pajba jong jela Meghalaya baladang ilap kun sapa i volunteer jong seng ha kini gisni baladon ki barjala ki malwari ki bersim kebu tang na kadau ba sarkar penbana ba kan jur ka klam covid hane hepo selong hane hepo kari ke jungi kadang ilap ba ki maluri ki basim kebu halor kene ke jing jur jina ka covid 19 ka seng kan haple bun kam dak ba khang tala sundan bat IDC ru ila tha yangi ba kan sa sim action bat ka sa pertit pajba ya ki prices ya ki dor jong ki marba mode yang ba kini super nang ba ki malori ki mlasyo ban sim kebu ane ban khnyot ya duk usuk urang li jungki wa im ha ka balasni namarpi kene ke jingkiu marba modik man kapor kala kata si kadai ya ki pajba bodo namar hane kri jungi pitap 90% ada unong balau de bodok bonu bodok bonu boruspa te kaseng klasim yang garai balaraja ba hapo istoyo ngi ai pori sulkar halor kene ke jingkiu jogi marbam mordi hane ka jalla ka jungi ngim ban se habban ikhi ngim ting yu to corona ngi kham shep ting ye ka jingyap than jong ki duk isok bat ngi kham social kai ye ka jingyap than jong u rangli ujuki bat kham tam ai tu ba kham jam ngi ha perkhat ya pajba jong ka jaj menre bat ko jalla hi kuai ngi hayeng ngi sa thit yang ten khau sa thit berni tu wadham na man sem banai mengathit yang ten khat khandai spa san photaka menen ngathit kapoi hajar spa tangka hangsha alis da kiu si power pau lai pau so pau rong biang kiu non spa lai spa ka egene hatu umia bre uduk suk hatu umia bre urang li ujuki ka khau ro
hakine ki benai bandat ngathit khat nyau spa san po kilo klong sibak sipani menen ngathit khat praspa laki usispa usabon ro ngathit hakine ki bandat ngathit ro po kilo menta laki kena pesan te ki mahajon kle tu hangi tu sngi bangle thit jing thit ki ong ba kle tu lo pa ba ka jing ki udor ki marbam mardik mermata kan sajiaman kasngi na ta taw ngi so kit ram yala ka jong ka jaj benreu ngi so khia ya ki pajba nang snong gi wan ni kendu sndon ni disi ba kadai ban tik son kadai ban tik son ni na kam kadam tik son dangi ngim ban se man hap ya mi surok wat la ka don hap deng jong kram wat la deng ka don kurang ngi hap ban perkhat yo duk sok ban khang perkhat itu pajba uba im jak ko balam step ba men met yo thit ayu shu pada kiudor man kaski man kapor kajing tip hi jong kaseng kalong ba ke sarkar hi kesit update ya kimar pa mardi nur arsen haka sisin haka arpanai dan sisin haka lai panai pek ka ba kum kaseng ngilap kalong ba kajing kiudor jong kimar kimata kalong ba man kasing hai kata ka guideline juga sarkar ka ki ai ya ki wholesale ke kata ka price ka ki ai ki wholesaler hato kitu ke wholesaler kila uchipen ki arpo lepo hakashisgi ane sanpo sispa hakasipanai ke bangi kren kadisi kolong ong ba ke ka sarkar hi hakasisen arpanai lane hakasisen lai panai kasi update ke price jungki wholesale tihandai kajinglap jungi kolong ba sipo hi hakasisgi arpo hi kasgi kiu nak sipa ko price lane hakasisenduk jongka one box jongka yang ke kanihi ke penlong penartin ya kaseng kata-kata ngiwan keduk reki ya kedisi bat ngila request i balakubno sisin ka CTO kadai pan pha ke inspektor kadai pan pha magistrate bakadai inquiry khamtam po yodo Poltan Bajar bat Anjali badai ke telong jongki supplier ba ki follow na em ke price ba kabu no government bat hakju ko por nakalian jong seng ladap request yo ru ya ka district commissioner balakubno kuno hasin CTO kadai ban penbi kot kubor la ne penbi pajba ya ka price ka wholesale price jong kidor ki mata khamtam uphan ukhau bat ka umhyang khnang bi pajba kinom sa set syukur nei kinom sa thok ha kathit ka pet